Okugirira hari Frederick Byenume orikureebya amagara omu district ya Hoima nagira ngu omushaija guri ahaiguru ahabw'okugira ngu abantu tibagyerezeho kukozesa obutimba bw'ensiri nk'oku kyakubiire. Endwara etuukira kuba nayo nyingi mu Hoima district buli muswijja gw'emibu. Gavumenti erengereho olulimi lwayo etuhaire obutimba, etuhaire emibazi. Malaria is preventable. Oba nosobora kuba nti noraara mu katimba norwanisa emibu ereme kutaaha mu nju notema ekisaka kikweyingulirize. So malaria niyo ekira rundi omusujja nigwo gukira bwingi mu Hoima. Habwaki tutukufaayo kweyonja omuka, tutukufaayo kwihayo ebyogaana, tutukufaayo kuraara mu butimba gavumenti bweyatwaire. Byenume nagira ngu buri omwe aine obujunaanizibwa bw'okurwanisa omuswija gw'ensiri ngu kandi ashemeye kuba nakuratirira ebi abashaho barikumugambira okwenda kwerinda. To the population that health is made at home, we need to 75% of the diseases are preventable and can be managed from home. So let us look at sanitation, let us look at hygiene, let us look at just the behavior. The 25% are those that the hypertension, the high blood pressure, and the other things. But majorly the others are nutrition related, sanitation related, behavior change, just that. They will be okay. Oyihireho endwara y'omushwija Byenume ayongere yashoborera ngu district niyo emwe eine ekizibu ky'endwara y'ekirukano ahabwa oburofa kandi n'okubura kuta obuyonjo omu byamagara omuka. Tulina ekizibu kya diarrhea rundi kuturuka kuno kimuli na byoloni abakira bwingi abalina bwe bagenda mu byoloni tebakunaaba ngalo. So hygiene is important to reduce diarrhea diseases. Endwara ezindi n'ezindi nga wetujja kuba nitubasomesa buli kasumi. Ebyona abigambire obwo abaire ayejumbiire omu health camp ebiire tebeekanisiibwe aba Fiboke ya Uganda kandi ebiire eri ahari Mparangas Health Center 3 omuri Burindi Town Council omuri Hoima District. Sophie Kaseregenyi ori Executive Director ahabw'ekitongore kya Fiboke ya Uganda ashoborire ngu batebeekaniseho medical camp egi n'okwereberera abantu abatarikweyamba kugira ngu abantu batakwesya aha marwariro okutunga obujanjabi. Tuteireho orusiisira rwa ebyobwomeezi hano hairwaro Mparangas Health Center 3 mu Kyabigambire sub county. Abantu abakira omu bitano bagoboroire omu bujanjabi buno. Habeireho kwekebeija rundi kukebera omubiri gwona. Abataka abatungire obujanjabi omu medical camp egi basiimire kandi bagira ngu batunga okwongererwaho aha magara gaabo. Amaino, amaiso, gavindi babimfaire zabusa. Gashakwa Gada Saba habwa Tayari West omuri Hoima.